Yo, there's a boy. Ni ngigeciria hena gi surprise kia birthday kirarehwo Gari. Ni kindu ta kiu. Ni ngithie kurora na thutha ndakorire mundu on one knee. 1918 days later. Ni wash bwana. Ni kuwash pass. Finished kubalo. Kayo marazo so. Atia. Kari mohindi. Alafu Nie tugiuka ri ekunjira tugo. Akanjuria atiriri. Edith. kuhika. Ingikuria uhikire ihinda ta riri ri ungiuga atia? Kamwira brother ndikuwi. Akanjira atiriri. Nie ndingikwira ona ingikuengage ndigikuengage nigetha go force. Yeah. Uhikie immediately. No airetu ne manyunangite ngoro muno. Na makandiga thutha wa tuthie gathabari nao koiguo riu ingenda tu go engage nigetha relationship ino ikure thiini wa engagement. Yeah. Wona bete ukiuga atia my sister. Andu ari etete kuu nikuo thina. Tondu I wish etete arata akwa. Etete including my mentees. People I work with, people who are junior to me in the faith and in the ministry. Hau niho mathina mambiriria tondu ndaugire atiriri muthoni. Reke njugire haha i. Twacoka twathie nyuma ya tent ndimucokerie. Ndimwire ndikuminite. Amenipa kamote. Ndenda guthingainagira thikiriria yakwa kamote. Ehe. Wewe ndauga? Ukiuga ni woya. Ni. Ngiuga yes. Yes. Yes, ndiriraga nginya umuthi. How do I say yes to a person I've gone out with 18 days? Young girls, ni muraigua. Ehe. Wanyita. Na haria thutha hema ni kuhota kugukwo. Go! Hey. Amenipa kamote. Amenipa juju. Onero diraina. Ni majuju. Nimesha chizi. Arafu Beteri. Nimukuinuka nake. Sorry. Tokwamba tuthie mucii. Kwa mami. The next day, ni ndari njuke kiria, what do we call it? Morning devotion. Na mam evangelist. Koguo no muhaka uthi kuria. Ndare. Kuria kwa mama. Ni uguthie? Ni nguthie. Ehe. I went. Yes. But riu hau niho maundu makwa mambiririe kuhitana. Wakirumba mbica iria cia tweranite atiriri. Reke kaundu gaka gaikare private. Agegaikia iguru. The next day ke radio handu. Ti kameme. No radio imwe handu. As if that is not enough. Tuikarangite uguo ri nitwambiriria guthi kuona atungatiri ake. Tuikarite mutungatiri wake aramwira atiriri. Mutungatiri enda kumenya muirithi ni muiritu mwega ni tumwe. Ono uyu ri ni youth leader ACK kanitha fulani ka ACK. Mudetete how long? Akamwira kindu ta 1 year na kindu. Na okirite hau. Muthoni nguga atia na ndirageria ko protect the husband. Na beta iguoko. Let me ask an open question. Nega tuhingire hau tondu Thursday ndirona twin. Uhoro ukwenda mathaa maingaingi. Nituthire thabari ya kwiruta kihiko mbere ya kuhika. Have we done the road test? Ni mwajiri gukomania? Not immediately. But you started But it. Somewhere around there. No diro. Sorry. Mundu wigite miakari. Arodo. You know, Muthoni, everybody has a past. Hold. Past. Njorua ya kothi iria gitigite aingi makimakite muno ni kuigua rugano rwake ni Edith
wairimu uria akihikire agikora na agicoka agigitigwo. Ndio mareketie maoni mao maingĩ angĩ marakiuga wakirumba na kenda kiri thai. Ni Erina gicira koga atiriri wakirumba ma yawe najua uko zile za beta mami nilipeana nikalewa. Faya waka koga atiriri muthoni ni heta unachekelea mwingine akilia wewe andũ makereketie maoni maingĩ mao kumana na njorua ya kothi ũmũthĩ. Maku ndio nĩ marĩkũ comment thutha na ũtuĩke wa gũshare.